Never been a sport. Yeah, Cardi B, I'm back, bitches. I wanna hear I'm acting different. Shut up. Ćao svima, ja sam Smina i dobrodošla za na moj kanal. Danas sam odlučila da snimim jedan Snapchat Q&A video. Zašto baš Snapchat Q&A? Mislila sam da je bilo vrijeme za jedan Q&A, ali da ne bude obični Q&A. Odlučila sam da snimim Snapchat Q&A i da i vas imam ovdje pored mene. Tako da eto. Ne. Ok. Sam poslala video na Snapchat da mi šaljete pitanja, tako da možemo da počnemo. 1, 2, 3, sad. Ćao Jaco, evo moje pitanje, da li bi se ikad vratila u Bosnu da imaš priliku da se vratiš? Hej Lamija, da li bi se vratila u Bosnu da imam priliku? Ja sam to prije spominjala, ja se u Bosnu mogu vratiti kad ja god želim, ja se mogu u Bosnu vratiti sada živim. Mislim, ja imam i dalje bosansko državljanstvo. Mislim, never say never, ali kako sada okolnosti stvari stoje, mislim da se ne bi vraćala da živim u Bosnu. Jer imam puno bolje mogućnosti za život u Švedskoj. Tako da, naravno, uvijek bi posjetila i sve i jedva čekam da ponovo dođem u Bosnu i da vidim neke ljude i da se najedim itd. Ali da sad živim dole ponovo ne vjerujem. Mislim, nekad se ne znam, možda se tu i ne desi nekad. Ali trenutno, s ove trenutne tačke gledišta ne bi se vratila da živim, posjetila bi uvijek naravno, ali ne bi se vratila da živim za stalno. You have a boyfriend in New York City or LA? By the way, I love you. I love you too, Angela. Da li imam momka? Nemam. Single. New York ili LA? Da bi se mogla družim sa Chantela, Lisom, Rice Gamom itd. Tako da ja nisam nikakav Jake Pauler ili nešto slično, da znate i to. Say hi! Recite hi to moj maci. Jasmina, mi te puno volimo i da li dolaziš na Balkan Tube Fest u Sarajevu? Može li pozdrav u klipu? Pozdrav za Saru i Džanitu, preslatke ste, oh my god. Yes, Sara i Džanita, hvala vam puno na pozdravu, pozdrav za vas, pozdrav od Galstona. Da dolazim na Balkan Tube Fest u Sarajevu, nažalost ne dolazim zbog nekih tih privatnih razloga i obaveza koje imam baš u tom periodu. Tako da nisam mogućnost da dođem nažalost ni u Sarajevu na Balkan Tube Festu, što mi je jako krivo zato što sam ja iz Sarajeva i mislim da sam jedina ženska youtuberka, ne mogu sad mogu da tu bacim bombu jer nisam sigurna, ali eto iz Sarajeva, među prvim koja je počela, da tako kažem, iz Sarajeva tako da mi je strašno krivo i žao što nisam u mogućnosti da dođem na Balkan Tube Fest, ali nadam se da ću uspjeti da dođem iduće godine, nadam se. Hoćeš li dolaziti u Göteborg? Ću dolaziti u Göteborg. U Göteborg smo trebali da dođemo danas. Na posljednji dan Halloweena u Liseberg, ali ja sam takva osoba, ja što god planiram to se neće desiti. 99% se ne ostvari, puta se ne ostvari, tako da sa mnom nemojte ništa planirati. Mislila sam da dođemo s drugaricama u novu godinu da proslavimo u Göteborgu, ali vidjet ćemo. Ćao, zovem se Ivona i htjela sam da te pitam da li ćeš uskoro snimati room tour i jako volim da te gledam. Pozdrav! Pozdrav za tebe Ivona, preslatka si, imaš prelijepu kosu. Da li ću skoro snimiti room tour? Ja ne znam što bi primijetila da ja često mijenjam pozadinu kad snimam videa, zato što da renoviram sobu malo, tako da i već sam počela da je renoviram i već je, ja zato i u džumbusu i zato trenutno sedim u krevetu jer ne mogu ništa drugo da pokažem vamo. Ali uskoro ću snimiti room tour, kad ne znam, ali čim bude sve gotovo, čim ja budem zadovoljna tom sobom, onda ću da vam snimim. Ne želim da pravim nikakve velike renovacije, ali sada, zato što ću uskoro da se selim za godinu dana, jer ću ja studiram naravno drugi grad. U Göteborgu malo prije bilo pitanje za Göteborg, tako da eto. Tako da da. Od Uma. Pitanje za Q&A je kad ćeš doći u Sarajevo i koja ti je najdraža marka odjeće i obuće? I drugo pitanje je koja ti je najdraža pjesma koju sad trenutačno slušaš? Pozdrav za Sarajevo i za tebe Uma. Trenutno, kad ću šta su bila pitanja sad? Kad ću doći u Sarajevo ne znam, kad ću doći ove godine sigurno neću, ali nadam se u proljeće sljedeće godine da ću biti u Sarajevu, nadam se. Tako da, eto.
koja mi je omiljena marka odjeće i obuće. Ja nemam neku sad ovako omiljenu marku, ali na primjer, ja ne znam kako da vam opišem, ne znam, meni se to uvijek mijenja, ja nemam ovako da sam nekako fiksirana za jednu marku. Niti neki sneakers koji sam kupila nedavno jesu od Michael Kors, ali nije mogu reći da mi je to omiljena marka obuće, iako to njih stalno nosim, iako su one trenutno omiljene. A što se tiče ovako tena i nešto slično, omiljene su mi Nike Adidas kako hoćete. A što se tiče odjeće Enakode, jedan sajt o kojem ću uskoro da vam pričam i napravit ću vam jedan lookbook moje odjeće sa Enakode, tako da, eto, nekako njih sam pronašla i nekako volim njihovu odjeću. Nije da je sponzorsano, već ja jednostavno kažem svoje mišljenje. Volim Zaru. Ne znam, meni je to sve nekako različito i uvijek mi se sviđa nešto drugo, tako da nisam vezana za nešto posebno ovako specifično. I drugo pitanje je bilo koja mi je trenutno omiljena pjesma i mogu da vam pustim moju trenutno omiljenu pjesmu. Ne znam, u zadnje vrijeme i ne slušam toliko muziku, ali evo da vidimo. Imam dvije. Ova prva je malo ovako isfurala sada, a ova prva što ću vam pustiti malo isfurala sada, a drugu ću vam poslije pustiti. U pitanju je pjesma Rockstar od Post Malona. Ok, idemo sljedeća. Pozdrav za tebe. Koliko je godina u redu da se počne sa šminka? Mislim da me to upitala. Sve zavisi od osobe, sve zavisi koliko brzo sazrijevate, bla 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 bla. Ja lično sam počela sa šminkom kada sam bila 17. Da, prije toga nisam imala ništa na licu, ali bukvalno ništa nisam koristila. I mislim da nije ni bilo potrebe da se prije toga šminkam. Ja znam da se današnji djevojčice se šminkaju jako rano, što mislim ne mogu kažem da je pogrešno, ali na primjer mislim da je pretjerano da se šminkate ako ste 14. Možete stavite malo maskara i labela i mislim da se sasvim ok. Možda, ne znam, se zavisi od osobe do osobe kažem. Tak Jasmina, moje pitanje za tebe je jel te boljelo kad si stavila piercing i jel te sad nekad boli i volim te puno, preljepa si i... Tak Jasmina, moje... I ti si preslatka, imaš preslatke zubiće. Sad me boljelo kad sam stavila piercing, ovo nije pravi piercing. Znam da sam vas malo tu zeznula sve redom, ali nije pravi, samo probavam da vidim da li mi uopće stoji i mislila sam sad preko zimskog rasusa da ga uradim, tako da recite da li mi uopće stoji ovo, da li je moj stil, tako da eto. Glavno ne pravi, ali možda bude. Trenutnim životom i to gdje si trenutno, mislim gdje se nalaziš u svom životu i da li planiraš da se ovim baviš još kroz život ili samo dok si, da kažem, tinejdžer? Preslatka si, imaš i ti finu kosu. Da li sam zadovoljna svojim životom? Naravno uvijek mi imamo, kao što sam pričala u prethodnom videu, ako je niste pogledali ja ću vam ga ostaviti ispod ovog videa pa pogledajte. Svako imate neke periode kada padamo i kada stižimo i kada me ružno i kada me fino, ali sve u svemu kad malo bolje sagledam situaciju ja sam jako zadovoljna svojim životom i onim što imam i onim što postižem, jel? Što se tiče YouTube-a i mojih društvenih mreža, tu uvijek imam neku grižnju savjest zato što tu najmanje vremena ulažem i najmanje vremena jednostavno imam za svoje društvene mreže zbog drugih privatnih i drugih mojih životnih obaveza koje su mi došle s mojim godinama, ali sve u svemu ja sam zadovoljna svojim životom i mojim mjestom prebivališta. Da li ću nastaviti se bavim s YouTube-om dok sam tinejdžer, kao što ti kažeš?
Ja ću se baviti YouTubeom sve dok ja ne osjetim da je previše. I bavit ću se YouTubeom i snimat ću, kao što sam vam rekla, sve dok ja imam tu neko svoje slobodno vrijeme, sve dok ja osjetim da je to. Kada više ne osjetim da je to nešto u čemu ja uživam, onda ću da prestanem. Tako da, eto. Tačan datum ne znam. Svima, ja sam tvoj veliki fan. Uvijek sam ti lajkala na YouTube-u videa i pratim te na Snapchatu. Pređemo sa pitanjima kako ti se zovu roditelji, da li imaš simpatiju ili momka i kojeg si datuma rođena. Hvala ti puno, preslatka si i fino stoji ovaj filter. Šta je bilo prvo pitanje? Prvo pitanje je bilo kako mi se zove roditelji. Moji roditelji se zovu Jusmira i Jasmin. Dalje, što je bilo pitanje? Da li imam simpatiju ili momka? Mislim, simpatiju uvijek se imamo, uvijek imamo nekoga ko nam se sviđa, bla bla. Momka nemam, single, malo pre sam rekla. Ali uvijek imamo nekoga ko nam se sviđa. Tako da eto, mislim je to bilo što se tiče pitanja. Bilo još nešto? Sorry ako sam nešto fulla. To je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da sam odgovorila na nekoliko pitanja. Naravno, ne znam, nisam izgovorila na 10 pitanja, jer jednostavno telefon mi je toliko vruć. Imam još samo 4 minute da pričam, imam 5% baterije, tako da... Snimala sam već 35 minuta, ne znam što sam snimala 45. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!